Dobar dan, danas ću vam pokazati kako se pravi tiramisu bez jaja. A zašto ne stavljam jaja? Iskreno, jednom sam imala doticaj sa salmonelom i od tada izbjegavam sirova jaja. 500 mascarpone sira izmiksajte. Dodajte 300 ml slatkog vrhnja. Dodajte 120 g šećera u prahu. Postoje različite priče o nastanku tiramisua, ali većina se slaže da je nastao u sjevernoj Italiji i to relativno nedavno, tokom 20. vijeka. Nastao je u Trevisu. A njegov naziv znači podigni me zbog kofeina, šećera i bogate kreme. Pripremi kafu i ostavi da se ohladi. Umači svaku piškotu kratko u kafu, ali 1 sekundu da ne omekša previše. Posloži sloj piškota u posudu, premaži kremom. Ponovi postupak. Znate li zašto ide baš mascarpone sir u tiramisu? Za razliku od većine sireva, mascarpone se zgrušava limunskom ili vinskom kiselinom, ne enzimskim sirilom. Zato ima tako nježan i blag okus. Visok sadržaj mliječne masti daje mu nevjerovatno svilenkastu strukturu. Zato se savršeno uklapa u tiramisu. Jedini desert koji je ušao u italijanski kulturni inventar. Tiramisu je toliko ikoničan da je u Italiji službeno upisan u registar kulturnog gastronomskog nasljeđa kao nešto što predstavlja identitet zemlje. Hvala vam što gledate moj video, ako vam se sviđa ono što radim lupnite jedan like, a možete se i pretplatiti, sve je besplatno, a meni mnogo znači. U Italiji su nekoliko puta pravili tiramisu više od tone težine, da obore Guinnessov rekord. Jedan je bio dug preko 200 metara. Završni sloj treba da bude krema. Ukrasite vrh kolača kakao prahom. Tiramisu prekrij i ostavi u frižideru najmanje 4 sata, najbolje preko noći.